kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Ivyumba ndwi by'amasengesho, ivyumba 7 vya maombi. tumaze kwiga ivyumba bitatu. Tumejifundisha vyumba vitatu. Icyumba ca mbere ni ikihe? Chumba cha kwanza ni cha wapi? Kwezwa, utakaso. Icyumba ca kabiri c'amasengesho, chumba cha pili cha maombi. Guharira, icyumba ca gatatu, chumba cha tatu, guhimbaza no gutazira. kutukuza no. Ninde amaze kwezwa ashikoko hejuru? Nani amesha takaswa aweke mkono juu? Ninde kuva aho tuvyigiye afise uwo yaciye aharira? Kuanzia tunasoma nani amesha samehe? Yesu abahezagire cyane. Yesu abariki sana. Ninde yahariye mugabo bigoranye? Nani amesamehe lakini vimesumbua kidogo? Robert kabisa birarura mugabo nta kundi. Anasema ni vichungu lakini ni hivyo tu. Ni kubinywa nta kundi nuko nyene. Kunywa ni hivyo. Uwo muti uragoye. Hiyo dawa ni ngumu. Ninde amaze gutegura umunsi wa louange na adoration muhiri wiwe? Nani ameandaa louange na adoration nyumbani kwake? Haleluya. Amen. Amena. Amina. Amena. Uyu munsi rero turi ikindi cigwa gikomeye cyane. Leo tutajifundisha ingine siri nzuri. Ni cigwa cagutse cyane. Ni somo ambalo limepanuka sana. Niyumvira ingenza kugifunyafunya byangoye. Nimewaza gisi tafanya kwa kifupi lakini vimeshinda. Ariko muraza kunyihanganira. Lakini mtanivumilia. Ndaza kugifunyafunya. Nitakifanya kwa kifupi. Mera nkuca hejuru. Nitakuwa kama mtu unapitia juu kidogo. Kuko ndabona umenga ndacinjiyemo. Maana naona nikiingia ndani. Cyo kidusaba kuciga 4-5. Itatuomba tukijifundisha mara 4-5. Ariko ndagomba kuntegera cyane. Lakini nataka unifuate unisikilize vizuri. Siza kuinjira mu tudetaye cyane. Sitaingia kufanya vipande vipande sana. Simba cyane. Nitaruka sana. Hejuru. Nitapitia juu. Ndagwa ni mirongo myinshi. Nitakupatia mistari mingi. Kugira ngo nushika muhiru bandanye usoma. Ili ukifika nyumbani uendelee na kusoma. Ijambo duvise no munsi. Leo neno ambalo tunalo leo ni jambo ryo gusaba inkomezi. Ni neno lisemavyo kuomba nguvu. Haleluya. Amen. Urashaka kujita gusaba inkomezi. Unaweza kuvita kuomba nguvu. Cyangwa kongerwa inkomezi. Ama kuongezwa nguvu. Burya umuntu afise inkomezi. Pale mtu ambaye ana nguvu. N'udafise inkomezi. Na yule ambaye hana nguvu. Nibashaka kugwana ngo banganye. Hawawezi kupigana wawe sawa sawa. Inkomezi. Nguvu. Ni kintu giharuba mu bintu byinshi. Ni kitu kinahesabika katika mambo mengi. Ushobora kufisa inkomezi. Unaweza kuwa kuna nguvu. Mu mubiri. Katika mwili. Uwundi akagira inkomezi z'amafaranga. Mwingine anakuwa na nguvu za kipesa. Ongo kweli. Kweli.
mugwanye mukipigana ku naye ngumu katika ngumi, wowe w'inkomezi z'umubiri wewe nguvu za kimwili, urashaka kunesha ujya afise inkomezi nke. unaweza kumshinda yule ambaye ana nguvu ndogo. mugwanye ku mafaranga, Mukipigana kukipesa, ufise inkomezi z'amafaranga, wewe ule ambaye iko na nguvu za kipesa niwe kurusha ndiye anakuzidi. haleluya. Amen. inkomezi z'umunwa, Nguvu za mdomo. abasore babiri bagiye kuresha umukobwa umwe, Wagasori wanaenda kuchumbia binti mmoja, hanesha ufise inkomezi ku munwa, panashinda yule ambaye ana nguvu kwenye mdomo, azi kumutekinika, anajua kutekinike, kamutekinika wow, paka nampeba. Uongo kweli? Kweli. Inkomezi ziri kwishi, Nguvu ziko aina nyingi, ariko inkomezi ngira mvuge, lakini nguvu ambazo nataka niongee ni inkomezi zo mu buryo bw'impwemu, ni nguvu za aina ya kiroho. sizi inkomezi zo kubitana ibifunsi, Sisi nguvu za kupigana, kuko tuzikeneye zose ntizigoye. maana tukihitaji hizo Uja kwiga karate, unaenda jifundisha karate, santushe, masantushe, boxe, hivyo tu, no guterura ivyuma, kunyanyua vyuma, ukagenda umezu. unaenda umevimba bu. Haleluya. Amen. Ariko ivyo nabyo byakora kera, Lakini yuko yafanya zamani ubu kubera hasigaye hari twa tundi tugira ngo kap, hivi, kwa sababu kuna watu wanafanya patch. naho bukomeye gute, Hata kama umevimba kifua, uvize kagaguru k'inkoko arakubita, yule ambaye anakaleka mguu kuku anapiga ni patch, ukagwa hasi. unaanguka chini. Sivyo gahemu? Rero inkomezi z'umubiri sizo ngomba kuvuga, Nguvu za mwili sizo nataka niongee, siza nkomezi z'ubwenge umuntu akoresha. si zile nguvu za akili mtu anatumia. Hari umuntu aba afise ubwenge bwinshi, Kuna mtu unakuta na akili nyingi, agakoresha inkomezi z'ubwenge afise, anatumikisha nguvu za akili ambazo nazo, agashobora kunesha umuntu anaweza kushinda mtu afise ibiharuro bike. ambaye ana mahesabu machache. Baba escrow bahenda abantu, Wale wa escrow wanapenda danganya watu. kenshi uvuga ngo nibaza ko aragati yari yanshize. Mara nyingi unasema kwamba anawaza kwamba ni dawa ameniwekea. Oya, Hapana, sinibaza ko akoresha agati, siwazi kwamba anatumikisha kama dawa, akoresha inkomezi z'ubwenge. anatumikisha nguvu za kiakili. Uongo kweli? Kweli. Araza kugutekinika, Anakuja na kutekinika, akaguhenda, anakudanganya, akakwereka ati anakuonesha hivi, tufata ayo mahera yose, kamata pesa hizo yashire zote, muri envelope, tia mu envelope, hama ucugenda afu uende akira karona, chukua karona, ugenda umbarize hari, uende ulize kule, umbarize hari, ulize kule, ati natoye miliyoni 5, umechukua milioni geje 5, nakaranga muntu ufise, mimi sina PS, genda untorere, uende unichukulie, kubera kurushije ubwenge, kwa sababu amekuzidi akili. ukibagira ko karanga muntu bakarondera nakwira na 5,000 mengana igihumbi, Ni kama kumbuki kwamba PS unaitafuta kama kwambia ati nawe nuri umurundi ntiwoja kurondera karanga muntu, karonse kazoza kuyatora. wewe si murundi nuka tafute PS, ukipata uje kuchukua pesa yako, ariko kubera yakurushije imbaraga, kwa sababu amekuzidia nguvu z'ubwenge. za kiakili. Umugabo umwe Baba mmoja yarakenye, alikuwa mugabo yari maskini, afise akazi, lakini alikuwa na kazi, hama yarapanze, alikuwa anapanga mugabo akora bacamwa kredi y'imyaka myinshi cyane, mahali alikuwa anatumika, bakampatia credit nk'imyaka 15, kama miaka 15, azoria nk'imyaka 15 canke 20, atalipa kama miaka 20, bamuha miliyoni 25, wakampatia milioni 25. urumva ko yahembwa make, Unasikia kwamba alikuwa anapewa mshahara mdogo sana, yategezwa guhembwa make cyane bamuha iyo kredi. wakimpatia credit angelipaswa kupewa mshahara mdogo. Akira aho nyene yachize mu ishagoshi, Wakati alingalikuwa hapo anatia kwenye sakoshi pesa, akiri mu ishagoshi, pesa zingaiki msakoshi, azabona uwundi amuzaniye sheke y'imiliyoni 100, akaona wengine anamletea sheke ya milioni 100, aravuga ati umbabarire, akasema nisamehe, umbabarire, nta karanga muntu nazanye, sikuleta PS, iyi sheke ndashobora kuyakwandika ko wewe, naweza kuandika kwa hii sheke, hamucu yantorera ngaha, afu usinichukulie hapa, hama ndaguha mu miliyoni, takupatia kama milioni kamoja. 25 milioni urayafise mu isagoshi, 25 milioni uko nayo kwenye sakoshi, taha nayo, peleka nyumbani hizo taha nayo, peleka nyumbani hizo. ya nkuru yambwa biga muri primaire hari mu wakangaye, ngo aciye yugurura akanwa ngo igufa ricarigwa hasi, eti alifungua mdomo, fupa ikaanguka. wa mugabo Yule baba ko nuzenya sheke baguma begereza imbere kwa kundi kuri gishe, wanasogeza mbele pale, begereza imbere, wanasogeza agira shikirwe, alipotaka kufikiria wa mwesukura abwira wa mugabo ati ule siku akamwambia ule baba,
genda rero rabugira ushikirwe ona sasa unataka fikira nini? uyantorere Usinichukulie. ahagurutse Aliposimama acambwa atereka ndagufatisha koshi acha nikamatie sakoshi. reka ndagufatisha koshi Acha uyatore nikamatie sakoshi uchukue. wa undi ati nta ngorane yirutse na Venisenki Kikimbia na yengiye Vincent. gutora ijana Mimi nakwenda kuchukua. nawe ntuniyo kwiruka na Venisenki ntiyanavyiyumviriye na kenshi Akuwaza hata kuwaza. ashira ngaho Akasimama. arahaguruka Akasimama. asigisha koshi ngaho Akatupa kisakoshi hapo. wa undi arayomboka polepolema Akanyata polepole gakiega. nguwo aragiye Akaenda. wa undi aratonze ngo arindire 100 Ule milioni ongea na tona nasubiri Sami. bambwira ati isheke ni yahe Wakasema sheke ya wapi? iyi konte ko itabaho ngaha Hii konta itumiki. iri zina ntiriba ngaha Ili jina lipo. ahubwo nibagufate uri umusuma Wewe ukamate we mwizi. arabyatereka si kwanje uyimpaye no Aliposema sijui mwanapatia. Hayupo. arihe Hayupo. yamurushije Amemzidi inguvu maarifa. z'ubwenge Nguvu za kimaarifa. acha yimyiza. Bwana usaidie sana. Amen. Si izo ngome zimvuga, Sizo hizo nguvu nasema. ingomezi zo kurwana mu buryo bw'umuhemu, Nguvu za kupambana katika aina ya kiroho. burya nta kintu kibi mu buzima Pale kuna kitu kibaya katika maisha. zo kutagira ingomezi. Kutokuwa na nguvu. Tuvuze ingomezi zisanzwe, Tukisema nguvu za kawaida, barashaka kugukubitira imbere y'umudamu wawe, wanaweza kupiga mbele ya mkeo. nimba ari ikintu kimaramaza Kama kuna kitu kinafedhesha, kukubitirwa imbere y'umugore wawe cyangwa imbere ni y'umufiyanse. kupigwa mbele ya mke wako ama mbele ya fiancé yako. Bongo kweli. Narigeze kubabwira, Niliwahi kuambia umugabo umwe yari yagiye ahantu, baba mmoja alienda mahali, atashe anapoondoka nyumbani bacamubwira ati umugore wawe ari kumwe n'undi mugabo mu nzu, wakamwambia mke wako yuko pamoja na wengine kandi bari mu mwingine, cyumba. tena wako chumbani. Wa mugabo yari umugabo w'imbaga nke, Yule baba alikuwa mtu mwembamba, kandi umuntu wese abazi ati nye n'urugo niwe ategeza gukara, tena kila mtu anapaswa kujua kwamba mwenye nyumba anapaswa kuwa mkali. acahita n'ishoka, Akapitua shoka, aravuga ati uwo mugabo ari mu cyumba iwanje n'umugore wanje ndamwereka. akasema huyo mwanaume yuko katika chumba na mke wangu tamamaliza. Aca yinjira mu cyumba yuguruye uku, Akaingia mchumba, nilipofungua hivi asanga igabo kiriyo n'ikigatanya kimwe cya danje, akakuta kibaba kiko pale kuchumba chake ni kirefu kinene chenye nguvu. aca arivugisha ati samahani jameni, Akasema mrambabaria yeye, ndiko ndagurisha ishoka, niko nauzisha shoka nawongurira ishoka, na hata niuzia shoka nawongurira ishoka na hata niuzia shoka kugira ngo arabe ingene yohava, ili aone gisa ati ndiko tapazo. ndagurisha ishoka, Nauzisha shoka ya bei, shoka ya bei. shoka ibe Arasohoka wenyene, akatoka peke yake, asiga umugore we mu cyumba ciwe akaacha mke wake kwenye n'ikindi chumba kigabo, chake na kubera ungine, kimurusha imbaraga. Ndugu kwa yangu, sababu anakuzidi nguvu. birababaza, Inaumiza, birababaza, inaumiza. birababaza, birababaza. No mu mwemu nuko Hata kirondo gisi ibyo vilivyo barabitwaye, vya kwako wamevipeleka kubera bakurushije imbaraga mu kwa sababu bwonko. wamekushinda nguvu katika kiroho. Ariko uno munsi Lakini leo turaza gusenga, tutaomba twakira ingomezi zacu tupate nguvu zetu, kandi tuneshe. tena tutashinda. Utagira ingomezi z'amafaranga, Kama una nguvu za pesa, Biblia ivuga ngo umukene ngo na nyina aramwanka. Biblia inasema kwamba maskini mama yake amchukia. Aba mama Wa mama ngo umukene muramwanka, ngo n'umwana wawe nguramwanka kubera Kenya. Visa abana batanu, ina watoto watano, agira kabaga Kenye, unakuwa kamoja kama maskini, ngo na nyina arakanga. eti na mama yake anakakataa. Inama y'umuryango ibaye ntibagahamagara. Renyo familia kikusanyika wakaiti. None biri kure, reka nabibereke. Sasa viko mbali acha nione. None Daudi bahamagaye abana bose ngo barabe mu mwami, Wakati wanaita watoto wote watizamwe na Samuel. Dawidi baramuhamagayemwo. Dawidi walimuita? Hapana. Kubera nuko amaganga hariya mw'ipori, Kwa sababu alikuwa ananuka ni mikojo. ariko Imana ntiraba nk'abana b'abantu. Lakini Mungu atizame kama binadamu. Haleluya. Amen. Kwange bakwangirize, Wakukataa mawaache. ntabwo iraba nk'abana Mungu b'abantu. atizame kama binadamu. Mu masengesho, Katika sana mama muri wangu. bya vyumba, Katika vile vyumba umaze saba. kwezwa, Ukishatakaswa, haleluya, Amina. umaze guharira, ukishasamehe, gira na louange na adoration unaabudu na kutukuza. mu masengesho yawe, Katika maombi yako ntubure gusaba inkomezi, usikose kuomba nguvu. kuko abo tunigana Maana wale ambao si tunashindana inyama nao n'amaraso, Abanyefeso si gatandatu wanyama na tuvuze, damu, ni
Waefeso 6. Abanyefeso 6:12. Waefeso 6:12. kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, wale ambao tunashindana nao si wanyama na damu, tunigana n'abakuru tunashindana na wakuu n'abafise ububasha na waliokuwa na n'imwembi z'ahantu ho mu ijuru. na pepo za hapa angani. Kubw'ibyo bigusaba imbaraga. Kwa hiyo inatuomba nguvu. Ntibisaba ko uzi gutera igipfunsi, Haviombi kwamba unajua kupiga karate. ntibisaba kwiga santushe, Haviombi kupiga santushe, ariko bisaba ko ufise imbaraga z'imwembi, lakini vinaomba kuwa na nguvu za kiroho. kuko abo tunigana Maana wale tunashindana nao, nabo barafise inkomezi, nao wana nguvu, nabo barafise aho basaba inkomezi. nao wana mahali ambapo wana nguvu. Haleluya. Amen. Reka ndakwibutse ko Acha nikukumbushe ikibazo kwamba cyose ugira, swali yote tunapata, ingorane zose ufise, tatizo zote ambazo nazo, n'ingorane uri kuracamo zose na shida zote tunazipitia kwa sasa, zarakoze. zimetengenezwa. nta munsi Hakuna siku abarozi badakora. wachawi watumiki kazi. Misi yose baba bariko barakora, Kila siku wanatumika, misi yose baba bariko barakora. kila siku Haleluya. Amen. Natwe niko bimeze. Na sisi ndio gisi Ufise vilivyo. inkomezi, Kama una nguvu bijya batega vile ambavyo mu gishingo unatega, cyo kugufata wewe, mahali kukamata wewe bifatanye ne kubitega. vinakamata yule ambaye amevitega. Ariko utagize inkomezi, Lakini kama una nguvu, kuko dusomye Luka 11:21-22, Luka 11:21-22, wiyubare ntihazagira umuntu akurusha inkomezi, ujilinde pasikuwa mtu atakusidia kuko nguvu. akurushije inkomezi Maana akikusidia mamlaka, akujania gomba, anakupeleka gisa nataka, agukoresha uko agomba. anakutumikisha gisa atakavyo. Haleluya. Amen. Kwa Mungu twarize ikigwa cha louange na adoration. Zimaje tumejifundisha mafundisho ya kuabudu na kutukuza. Umugabo umwe ngo abadaimoni, umuntu yagiye kuzimu akoresha abadaimoni, Baba mmoja alienda kuzima akatumikisha mapepo, baca barungika abadaimoni ngo baje kumufata, wakatuma mapepo wale wakamkamata. nawe nyamuntu baragenda aririmba indirimbo z'Imana, Barabarana naimba nyimbo za kutukuza Mungu na nyamaze kuabudu, nk'abandi bagenda baririmba indirimbo za, si kama wale wengine wanaoimba nyimbo za, rero agenda aririmba indirimbo y'igiswahili ngo anana naimba nyimbo ya Kiswahili, kila goti litakunjwa. Urumva ariba iyo ndirimbo hageze ahantu avuga ati na kila goti litakunjwa, anaimba hiyo nyimbo ashitse ahantu avuga ati ngo n'amavi yose azofukama. baba daimoni ngo bagaca bafukama pa, Wale mapepo wanapiga magoti pa, bakaguma wanabaki pale pale, wakibandariza ntiyabimenya. yeye anaendelea kuwa najua. Ageze imbere nk'ariya, Akifika mbele kama kule, baba daimoni bagahaguruka, wale mapepo wao ndio ariko aririmbira nta byatsi biriko birabera mu isi. anaimba, hajui vitu vinatumika katika kiroho. Kila goti litakunjwa, Na mavi yose azofukama, baba daimoni bagapfukama, wale mapepo wanapiga magoti. ama ngo baba daimoni barasubira inyuma kuri wa undi yabarungitse, Wale mapepo wakarudi nyuma kule mtume watuma. ngo satani ati nibiki ko twabatumye nimuzane, Akasema shetani, mbona mambo tumetuma bamwe kulete? tujye aturushije inkomezi, Akasema yeye ametuzidia nguvu. ati yaguma aririmba ngo kila goti litakunjwa. Ati alibaka naimba ati amavi yose azofukama. Ya daimoni ngivuze kugira ngo na daimoni ngo na satani ngo acayisanga yakubise amavi ati gang. Wale mapepo wakajikuta na shetani amepiga magoti. Kwa hiyo mzengo na kila goti litakunjwa kwa jina la Yesu. Maana amesema kwamba ngo amavi yose Haleluya. azofukama kwa Yesu. Ndio mambo no munzu ririmba, Hata mu nyumba no muhira imba, ririmba, nyumbani imba, no kukazi ririmba, kasi nimba. ukurisha inkomezi Anayekuzidia nguvu anakufukamika, anakupigisha magoti. nuravyumva? Hujasikia? Ukurisha inkomezi Anayekuzidia nguvu anakufukamika, anakupigisha magoti. ashatse kukubita umugabo Akitaka upige mumeo urakubita umugabo, unapiga mme. ashatse kukubita umugore Akitaka upige mke arabigira, anaifanya. bibanye n'ingene akurusha imbaraga. Kutokea na gisi anakuzidia nguvu. Ahandi twavuze ni Luka 11:21-22, Luka 11:21-22. havuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro, ariko umurusha inkomezi iyo aramutse amuteye akamunesha amwaka ivyo arwanisha byose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba, Imana ihabwa icubahiro. Amen. Iganza mugenza ati ambara ingomezi bigishoboka. Mtikise mwenzako mwambie vaa nguvu ingali inawezekana. Yesu ashimwe. Ubaye umunyantege nke, Ukiwa mdhaifu, abarozi bazokwicara no ku mutwe, wachawi watakukatia hata kwenye kichwa. ninde bimaze gushika mu ijoro usinziriye, Nani vimeshafika usiku na kazi lala? wumva umenga barakubosha, Unasikia kama vile wamekufunga.
ukwicaye imana kuyati pole sana. Aliyeketi pembeni yako kwambie pole sana. Wakubosha bayakurushije imbaraga. Aliyekufunga na kuwa amekuzidia nguvu. Naimbuze ni? Nilikuwa nikisema ariko no musi turaza kusaba inkomezi. Lakini leo tutakwenda kuomba nguvu. Ndaza kubabwira na system yo kuronka ingomezi. Nitawaambia system ya kupata nguvu. Ukaryama mwijoro. Unalala usiku. Umega barakubosha. Unasikia kama vile umekufunga. Ubwenge burakwiye. Akili na yenyewe utara ukuboko bikanga. Lakini kunyanyua mkono hivi na birashika. Birashafika. Muhira tukira abana twari dufise umukino. Nyumbani tungali watoto tukua na mchezo. Usinziriye cyane kurusha abandi. Aliyelala kuliko wengine. Uwundi yaravyuka twari dufise imisipi imija yikinga. Wengine alikuwa anaamka tukua na misipi ya kubeskeli. Mu Kirundi menga bayita itopito ha? Ego bayita itopito. Ego ya mipira nyene bashaka ku makinga ni. Tuna ile umwe wese yarafise gwiwe. Kila mtu alikuwa na wake. Hama ushoboye kuvyuka. Yule ambaye anaweza kuamka mapema. Saa 8 nta matelefone yarari ngo tugire mareve. Saa 8 hakuna masimu ilikuwa hapa tukua na mareve. Ukavyuka ndogo ndogo. Unaamka pole pole. Ukachuboha uwundi. Unamfunga mwingine. Ukaboha abandi. Ama unafunga wengine. Hama yikakaza kumva. Akichitikisa sikia vinakataa. Ashoboye kwiyugurura kwaje kwa plan. Kama kiweza kujifungua kwa yari yugurura. Alikuwa anajifungua. Akakumari maso agahengera nawe uwo yumvisi yasinzire vya vrai. Anabaki macho na angalia amesinzia naongeza atamfunga. Sasa ndiko ko bari batuzani mukozi mushasha. Nakumbuka ametuletea mtumishi mpya. Hama turamuboha. Tukamfunga. Mwijoro tuzatumva ko minduru ati vya bindi vyafatanye. Usiku tukasikia na wote ati vile vitu vimekamatana. Vya bindi vyafatanye. Vile vitu vimekamatana. Sasa ukurusha ingomezi. Anayekusudia nguvu. Usigaruko minduru ngo vya bindi vyafatanye. Unabaki unapiga fuyo kumbe ingomezi. Kumbe umekusudia nguvu. Kweli kiwasinziria gose. Sababu umesinzia sana. Airi jambo latubwira ngo nene natuambia kwamba ufisi ingomezi azikurusha. Anaye nguvu anakusudia. Anakwaka n'ibigwanishwa vyawe. Anakunyanganya na silaha zako. Anakutwara n'ibyawe byose. Anakupeleka na kila kitu chako. Kubera kurushija iki? Kwa sababu amekusudia ingomezi. Uyu munsi turaza gusaba ingomezi. Leo tutakwenda kuomba nguvu. Haleluya. Amen. Kandi ndaza kubabwira ingene uronka ingomezi. Na nitawaambia gisi unapata nguvu. Ndiko mvuga uburozi. Kama niko nasema uchawi. Nabibaza ko uburozi utabaho. Kuna watu wanaweza kwamba uchawi upo. Uchawi upo. Gusura Byagezwe 18:10 na 11. Kumbukumbu la Torati 18:11. Turasoma mu izina rya Yesu. Muri mwebwe niyaze haboneke umuntu atanga umwana wiwe kw'ikimazi, ari umuhungu canke umukobwa ngo yoshe mu muriro, canke ngo haboneke uragura canke utera amabara canke umupfumu canke umurozi canke umwabuzi canke uja guhamagara imizimu canke umumenyi canke uraguza imizimu. Imana idufashe cyane. Amen. Abantu bararoga kuva kera. Watu walikuwa wachawi hapa hawa. Imana irababuza ngo niyazagira umuntu azotanga kwikimaza umwana wiwe ngo yose. Mungu akawakataza pasipo mtoto wa dhabihu kwa mtoto wake. Aratanga abana babo. Walikuwa wanatoa watoto wao. Kugira ngo baronye ingomezi. Ili wapate nguvu. Kandi ntibyaheze. Tena vikuisha. Nabo bari abakiroga. Na hivi kuna watu wanaroga. Niganza mugeza ati byavuze nivyo. Tikise mwenzako eti anasema ni kweli. Barasaba ingomezi bobo. Walikuwa wanaomba nguvu wao. Zo kugira ngo bashobore kuronga imaraga. Ili wapate kupata nguvu. Zo kunesha abantu b'Imana. Za kushinda watu wa Mungu. Kandi igere babikora. Tena gesi wako wanafanya. Barahewa bagatanga abana babo. Walikuwa wanatoa pia watoto wao. Bakabaturira. Wanawaunguza. Kugira ngo aronge imbaraga. Ili apate nguvu. Zo kunesha. Za kushinda umuntu w'Imana. Mtu wa Mungu. Ariko abantu b'Imana keshi. Lakini watu wa Mungu mara nyingi. Unakuta wamekaa tu. Akuya ngo Mungu ananiona. Anasema imani irambona. Mungu ananiona. Imani irambona. Akatayijamira. Analala tu. Ibisabwa mu bantu b'Imana. Vile ambavyo vinahitajika ndani ya watu wa Mungu hawavifanya. Ariko ibisabwa kwa Satani. Lakini wale ambao vile ambavyo vinaombwa kwa Shetani. Bo bakabikora. Wale watumishi wa Shetani wanakarenzako bagatanga n'abana babo. Wanapitisha paka wanatoa na watoto wao. Nimurumva batanze abagabo. Hamyasikia watu wanatoa. Abatanze abagore. Waliotoa wake zao. Abatanze abana. Waliotoa watoto. Abatanze abavyeyi. Waliotoa wazazi. Yesu ashimwe.
kugira ngo banezereze kuzimu, ili wafurahishe kuzimu, maze kuzimu nayo ibaha imbaraga. alafu kuzimu nayo wapatie nguvu. Barashobora no kunywa amaraso, Walikuwa wanakunywa pia na damu, bakanywa amaraso wanakunywa damu y'ibikoko, ya mnyama, y'abantu, ya wanadamu, kugira ngo baronke inkomezi. ili wapate nguvu. Dusomye Abalewi 19:26. 19:26. Navuze ko ntaza kwinjira cyane. Nilisema kwamba sitaingia sana. Abalewi 19:26 Walawi 19:26 havuga ngo nimuze mugire ikintu mujya kikirimwe amaraso yacu, nimuze mutere amabara canke ngo mupfumuze. Yesu ashimwe cyane. Imana irababuza kujya ikintu kikirimo amaraso, Mungu akawakataza kula kitu ambacho kimetoka kuko damu. baranywa amaraso Maana walikuwa wanakunywa damu y'ibikoko, ya wanyama, bakanywa amaraso wanakunywa damu y'abantu. ya watu. Narigeze kubashingira intahe Niliwahi kuwashuhudia umugore umwe cyangwa umukobwa yavi Tanzania, ari umutanzania, mama mmoja ama binti alikuwa anatoka Tanzania, yaje muhiri wanje, bamuzanye amekuja nyumbani kwangu, wanamleta, hama bavuga ati aha haba umupasitori, wakasema hapa kuna mchungaji anaishi kuko hapa. yaragize ikibazo, Maana alikuwa na tatizo, ngo yari yavuye muri Tanzania ku rutaro, alikuwa alitoka Tanzania na kwa ngo ugu, baza kuroga ngo inamba ari inarume ngaha ngo mu Ruziba, ngo anakuja kuroga mjombaki hapa Ruziba. bazananye na yeye yarume baje kuroga namba ari nyina sinibuka. Walikuja na mjombaki kama walikuja kuroga na Hama maji ngo sijui. abantu barasenga acarakizu baramufata, Au watu walikuwa naomba, mwisho wakamkamata, birananigwa, vikashindwa, mugabo binanigwa bamaze kumwica wa muntu, lakini vikashindwa, wameshamuua ule binanigwa mtu, kwaza kuguruka. vikashindwa kwamba tapate. Hama amaze gufatwa, Alipokamatwa baca bamutegeka kwihana ku nguvu, wakamwamuru kunani kutubu, aremera gukizwa, akakubali kuokoka, acava mu Ruziba, akatoka Ruziba, agenda yerera asaba indaro. anaenda na tembea naomba ndaro. Sasa bamuzani wanje, Wakamleta kwangu, hama akishika twamaze guheza gufungura mahali masaa 9, akafika tumeshamaliza ndamubona nyene kwa asa n'ushonje, nikamwona kabisa ni mtu anafanana na ndatuma ko bamubaza ico yofata, nikatuma wamuulize kile ambacho atakunywa. tuca turamubaza Tukamuuliza, duti bakuzanira amata ikivuguto canke wakuletea maziwa ya kifyufyu ama kivuguto canke ifyufyu, ama fyufyu? avuga ati nukuri amata ntayo menyereye kunywa. Akasema mimi sizowei maziwa. Acha tubibaza kubera Tanzania turumva ko hari amajuisi y'ubwoko bwinshi, Kwa kuwa tukawaza kwa kuwa Tanzania kuna maji mengi, tubanza tumubaza Fanta, tukamuuliza soda, avuga ati nukuri Fanta ntazo menyereye. akasema soda sizowei. Tumubaza duti basi tuguhe juice imeze gute, Tukamuuliza jus imeze gute, tupatie jus ya aina gani? acha avuga ati wapi na majus ntayo menyereye. Akasema na maji mimi sikunywaji. Tuti none umenyereye iki basi? Tukamuuliza unakunywa kinywaji gani basi? Ngo menyereye amaraso y'abantu. Eti napenda kunywa damu za watu. Ari wewe uvyifatamo gute? Kama ni Niganzo umupapa umubwira ati ari wewe uvyifatamo gute? tikise huyo baba, eti kama ni utafanya nini? Baranywa amaraso, Walikuwa wanakunywa damu, barayanywa wanakunywa kugira ngo baronke inkomezi ili wapate nguvu zo kukunesha. za kukushinda. Niyo mpamvu mwijoro aza akakwicarako, Kwa maana usiku wanakuja na niyo kukalia, mpamvu mwijoro aza akakutera akakugira uko yigombe. ndio kwa maana usiku wanakuja na kufanya gisa nataka. Narababwiye agakobwa twafashe Nimewambia kabiti turi mu tumekamata, masengesho, tukiwa katika maombi, abadayimoni baragafata, mapepe kakamata, turasenga tukaomba, tuza gusanga kumbe na kasataniste, tukakuta kumbe ni mtu anaenda kuzimu. hama kaca kabwira umumama yari muri korale, Kakambia mama moja ilikuwa mkwaya wa kwaya, karatubwira yari muri kwaya, kaca karavuga gati kakasema hivi, ati burya jewe na naka mimi na fulani twarigeze guharira, tuliwahi kubisha, duti abavuka hanaka ntibahora bakubita abagore eti babo, wazaliwa hapa wapigi wake zao. ati turaharira, Tukabisha, ati tuca mu ruhome, tukapita kwenye twinjira mu kibambazi, nzu ya naka, tukaingia mnyumba ya twicara fulani, ku gitanda, tukaketi kwenye hama kitanda, tuca turabateranya umugore n'umugabo, hapo tukawagombanisha mume na ati mke. mada we ntiwibuka umusikanaka k'umugabo yagukubise mu ijoro, Mama, tunakumbuka usiku fulani mume wako amekupiga bamugamba ati usiku. tena, Tena ni ati kweli. yarangwe, kandi bose umugore n'umugabo barasenga Tena ngaha, kandi mume na mke walikuwa wanaomba bari hapa, bakijijwe. walikuwa Murazi wanaokoka. ko abasenga ngaha badakubitana, murabizi Unajua watu wanaombea hapa wapigi wake zao. nivyo? Ni kweli. Umudamu ari ngaha, umugabo waragukubita, Mke iko hapa, mume wako shakupiga. umugore ari ngaha, umugabo we yamukubise kandi asenga ngaha, shira ukuboko hejuru. Mtu ambaye iko hapa ni mama, mume wake amempiga, tena naombea hapa, weke mkono juu. Wa mudamu ati tena sha, Yule mama akasema ni kweli. ati nivyo yarankubise mu ijoro, Ni kweli, nimesikia ati usiku. ndiyumvira impamvu, Nikawaza kaga sababu. kobwa kavuga
kale kabiti ati kakasema ni jewe na naka ni mimi na fulani twari twinjiye mu gihome tulikuwa tumepita kwenye twinjira mu ukuta cyumba cyanyu tukaingia chumba chenu twicara ku gitanda tukaketi kwenye kitanda turabateranya tukawagombanisha bari babarushije imbaraga walikuwa wamewazidia nguvu niyo mpamvu wa munsi yagukubise nubwo udashaka kubivuga ndio kwa maana ile siku amekupiga ijapokuwa hutaki kusema niyo mpamvu wa munsi byagenze kuriya na kuriya kuko bari bakurushije ndio kwa maana ile siku imekuwa hivi na hivi na hivi bari bakurushije inkomezi wamekuzidi nguvu yaranyoye amaraso amekunywa damu yaranyoye amaraso amekunywa damu y'abantu ya wanadamu y'ibikoko ya wanyama y'ibi na biriya ya hivi na vingine acaronka inkomezi akapata nguvu z'ikuzimu za kuzimu kugira ngo ili ashobore kukunesha apate kukushinda. icya kabiri Cha pili baragira isangira rihumanye wanakuwa na meza ya ambayo imenajisika. ego twe tugira isangira ryera Sisi tunakuwa na meza nabo bakagira takatifu isangira rihumanye nao wanakuwa na meza ya dusomye kunajisika. abikorino ba mbere Wakorintho wa kwanza tukisoma 10:21 10:21 havuga ngo ntimushobora kunywera ku gikombe cy'umwami wacu no ku gikombe cy'abadayimoni, ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Imana idufashe cyane. Amen. Barashobora gutegura ameza, walikuwa wanaweza kuandaa meza, ameza ahumanye, meza ya kunajisika. sasa ugasanga n'umurozi, unakuta ni mchawi, yanyoye kuri ya maraso, amekunywa kwa ile damu. hama umunsi w'isangira agera mu rusengero, siku ya meza ya Bwana kanisani, nakaza na anakuja aje gusangira, anakuja kunywa damu. Paulo arababwira ati ntibishoboka. Paulo akasema iwezekana, ntushobora kuba wasangira isangira rihumanye, huwezi kuwa umekula kwenye meza ya abadayimoni, kwenye meza ya kichawi, hamucuza gusangira ku meza y'umwami, afu uje kula kwenye meza ya Bwana. wasangira amaraso, maana wao wanakunywa damu, damu, bakajya n'imibiri wanakula na mili y'abantu, ya wanadamu. natwe nasi twarahawe iryo tegeko, tumepewa amri yo kurya umubiri wa Kristo, na kula mwili wa Kristo no kunywa Yesu, amaraso ya na Kristo. kunywa damu ya Yesu Kristo. Twarahawe kunywa amaraso ya Kristo, Tumepewa kunywa damu ya Yesu no Kristo, kunywa umubiri wa Kristo, na kula mwili wa Kristo. aho niho hari imbaraga. Hapo ndipo kuna nguvu. Abadayimoni ntibakreya gishasha, ntibafonda gishasha, Mapepo hawatengenezi kitu kipya, barigana ibyacu, bali wanarudia, wanakopia. Yesu yaratanze isezerano, Yesu ametoa agano, araduha isezerano akatoa yo agano gusangira isangira ryera, la kusogelea meza ya Bwana, yuko nitwasangira, kwamba tukila na kunywa, nitwanywa amaraso yiwe, tukinywa damu ya Yesu, tukarya umubiri wiwe, tunakula mwili wa Yesu, tuca twuzura imbaraga, tunajawa nguvu za Mungu, tukagiranira amasezerano n'Imana, tunafanya agano na Mungu, akaba isezerano rishasha. panakuwa agano jipya. Abadayimoni nabo barabyumvise, Mapepo nao wamesikia, nabo barabikora, wamefanya hivyo, bagasangira isangira ribi, wanachangia meza ya kinajisi, isangira rihumanye, meza ambayo imenajisika. bakarya umubiri w'umuntu, Wanakula mwili wa bakanywa mwanadamu, amaraso y'umuntu, wanakunywa damu ya ariko mwanadamu, to turya umubiri wa Kristo atagira lakini icyaha, kula mwili wa Kristo ambaye hana tukanywa damu, amaraso ya Kristo atagira icyaha, tunakunywa na damu ya Yesu haina dhambi, tuca tubarusha inkomezi. tunawazidia nguvu. Aho niho ibanga riri. Hapa ndipo kuna siri. Nyiganza mugenzi wawe Tikise mwenzako, ati aho niho hari ibanga. eti hapo ndipo kuna siri. Meza Umukristo wese asangira, kila Mkristo anasogelea meza, isangira ryera, meza takatifu, aranesha abarozi bose. anashinda wachawi wote. Haleluya, Amen. iryo ni ibanga abantu batazi. Hiyo ni siri watu wengi wajui. Isangira ryera, Meza ya Bwana takatifu, isangira ryera. meza ya Bwana takatifu. Niganza mugeza tuheruka gusangira ryari? Tikise mwenzako, umesogelea meza lini? Agwe ngo aheruka gusangira ryari? Anakuambia amesogelea Mwaka meza, weze. mwaka unaisha. Isangira ryera Meza takatifu rifise inyungu nyinshi, ina faida nyingi, ariko nyemerera mvuge nkenya lakini nkaziri. nikubalie niseme ndogo kati ya mingi. Isangira ryera Meza takatifu rirahumura amaso y'umuntu. inafungua macho ya mtu ya kiroho.
dusomye Luka 24:30-31 30-31. turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yicaye ngo asangire nabo, yabira umutsima arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha, uruhuni rubava ku maso, baramumenya maze arakamangana, ntibaba bakimubona. Imana yabwiye icubahiro. Aha yari Yesu yaragiye i Emausi. Hapa alikuwa ni Yesu anaenda Emausi. Yarenganye inzira ya Emausi. Alikuwa anapita njia ya Emausi. Acahura n'abigishwa biwe babiri. Akakutana na wanafunzi wake wawili. Ariko ntibabumenya. Lakini hawakumjua. Bari bafise uruhuni ku maso. Walikuwa na upofu ndani ya macho. Ngo abaye nk'urengana. Alipokuwa kama vile anapita. Siza kuvyinjiramo cyane. Sitavingiemo ndani sana. Kuko batanguye kuyaga bamubwira ibya Yesu. Maana walianza kuzungumza, wanamwambia mambo ya Yesu. Batazi ko ari wenyene bariko barabwira. Bila kujua kwamba ni Yesu wanaambia. Hama ameze nk'urengana muhana. Alipokuwa kama vile anapita. Bacambye ati reka tuguhe indaro urare ngako burije. Wakasema acha tupatie nafasi ya kulala maana usiku unaingia. Hama bariko barafungura bamuzimanye. Wakati wanakula wanampatia chakula. Wachafata umutsima. Akakamata mkate. Arawumanyagura. Akaumega. Awahaye. Alipowapa. Urumva ko baje kugira isangira ryera. Kwa kuna maiza kufanya meza Bwana takatifu. Ngo bacha barahumuka maso. Hapo hapo wakafunguka macho. Usangi isangira ryera. Ukikula meza ya Bwana, umugabo naguca inyuma uzobimenya. Mme akikupita nyuma utajua. Umugore naguca inyuma uzobimenya. Mke akikupita nyuma utajua. Wa mukozi yama yakwivye uzobimenya. Ule mtumishi anapenda kukupa amadini bariko baragukinira yo kukononera ubuzima uzoyamenya. Madini ya kukuharibia maisha wako wa kutengeneza. Abariko barakubesha ngo bakwesikoke uzobamenya. Wanao kudanganya ili wakusemea uongo. Uzocuhumuka maso. Bado unafikiri unafunguka macho. Uzobona ivyo batari bwabone. Utaona mambo wengine waoni. Uzobona n'ivy'imwemu. Utaona hata mambo ya kiroho. Uzorubona inzozi zitandukanye nizo waruzi. Utaona ndoto tofauti na zingine. Nimba umenyeye kusangira isangira ryera. Kama umezoea kusogelea meza ya Bwana, ufise intsinzi idasanzwe. Una ushindi usiokuwa kawaida. Usangira isangira ryera, anayesogelea, anayekula meza ya Bwana. Hayandi majambo abiri yanditse muri Yohana 6:56-58. Yohana 2:56. 6:56 na 50 kushika kuri 58. 6:56 mpaka 55. Havuga ngo ujya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe nanje nkaguma muri we. Amen. Nkuko data w'ubugingo yanumye nanje ndiho ku bwa data. Amen. Nikunjya nawe azohora ku bwanje. Uwo niwo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru. Si nk'uwo basokuruza banyu bariye ariko bagapfa. Ujya uwo mutsima azohora ibihe bidashira. Amen, amen. Hari amajambo abiri akomeye mazuri. Mugabo ijya kabiri rateye ubwoba. La pili inatia woga. Ijya mbere ngo ngaguma muri we. La kwanza tinabaki ndani yake. Usangira isangira ryera. Anayesogelea meza takatifu. Imana iguma muri we. Mungu anabaki ndani yake. Wibuka jambo ryanditse muri Yohana 15 ku murongo w'indwi. Lile neno linaandikwa katika Yohana 15 mstari wa 7. Nivango nimaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Mkibaki ndani yangu na maneno yangu yakibakia ndani yenu, kile mtakachokiomba kitakuwa hivyo. Ati usangira azoguma mu Mana. Anaye kula meza ya Bwana tabaki ndani ya Mungu. Kandi umusangiye mu Mana ugumye mu Mana. Na naye baki ndani ya Mungu. Bazosaba icagomba cyose kizomubera kuno. Ataomba chochote anataka kitakuwa hivyo. Umba uzokunesha zobarindi. Unasikia atakaye kushinda ni nani? Nimba uri umuntu usangira isangira ryera. Kama wewe ni mtu ambao unakula meza ya Bwana. Kandi ukarisangira uko bibereye. Na unaisogelea gisi na stahili. Ndakubwisha ukuri. Nakwambia kweli. Na murozi. Hakuna mchawi. Na muntu wari we wese. Hakuna mtu yeyote. Yakunesha. Atakushinda. Usangira isangira ryera. Kama unasogelea meza ya Bwana, amaso aruguruka, macho yanafunguka, kabone ibiriko bikoreka, unaona mambo yanafanyika Burkina Faso, kamenya ibiriko bikoreka Nigeria, unaona vitu vinafanyika Nigeria, kabone ibiriko bikoreka South Africa, vinafanyika Saudi. Wewe usangira isangira ryera kwa sababu unasogelea meza ya Bwana. Ariko nimba usangira uko bibereye, lakini kama unasogelea kama gisi ipaswayo, bikoreka ndio gisi vinafanyika. Twaguma muri Yesu, eti tukibaki ndani ya Yesu, tugasangira isangira ryera, tunasogelea meza ya Bwana kama gisi ipasavyo. Haleluya, amina. Ikindi rero iri jambo riteye ubwoba, lingine neno katika neno hili, ngo azohoraho ibihe bidashira, ataishi milele na milele. Unyoye amaraso ya Kristo, anayekunywa damu ya Yesu Kristo, akanywa umubiri wa Kristo, anapata na mwili wa Kristo uko bikwiye, gisi vinastahili, azoba ari
umuntu atakuwa ni mtu akomeye cyane mwenye nguvu, azobaho ibihe bidashira. ataishi milele na milele. Tugomba dusabe inkomezi. Tunataka tuombe nguvu. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.